Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuhuje nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Mu ngingo z'ingenzi z'amakuru uyu munsi turabwira ko Fidel Gakire wari muri leta ya Padiri Nahimana mu rukiko yavuze ko yatashye mu Rwanda yavuganye na generali. Turabwira ko kandi RGB yasabye abapasiteri badafite diplome kwegura. Naho ingabo z'u Burundi zamaganye zinihanangiriza M23. Turaza kubabwira ko kandi ingabo za Loni ziri muri Kongo zatangiye kuzinga utwangushye. Naho Azizi wahoze ari perezida wa Mauritania yakatiwe gufunga imyaka 5. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Mu karere ka Nyamasheke umugore arashakishwa akekwaho kwihekura. Inzego z'umutekano zirashakisha umubyeyi witwa Amahoro Vestine uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko wo mu mudugudu wa Mikingo mu kagari ka Mubumbano mu murenge wa Kagano ukekwaho kwiyicira umwana w'amezi 4. Umuseke wamenye ko uwo Amahoro yavuye mu kagari ka Mubumbano kwa 29 Ugushyingo uyu mwaka ari kumwe n'uwo mwana witwaga Masengeshe Emmanuel, ariko kuwa 3 Ukuboza agaruka atamufite. Icyo gihe bwe baturanyi be bagize amakenga bamubaza aho umwana ari, maze abasubiza ko yaguye mu bitaro bya Bushenge. Bakomeje kumuhata ibibazo arabatoroka. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyamasheke Muhayeyezu Joseph Desire yabwiye umuseke ko usibye amakuru yatanzwe na Uwamahoro yuko umwana yaguye mu bitaro bya Bushenge nta kindi baramenya. Yagize ati biracyari mu iperereza, aracyashakishwa. Kuba ataraboneka ngatanga ibisubizo ku ibura ry'uwo mwana nibyo biteye inkeke. Nizeye ko ari buboneke kugira ngo tubone amakuru arambuye y'aho uwo mwana ari. Muhayeyezu yasabye abaturage kuzirikana uburenganzira bw'umwana, abibutsa ko umwana agomba kurindwa no kwitabwaho, anasaba gukomeza umuco wo gutangira amakuru ku gihe. I Nyanza ho umugore utuma abagabo 2 badacana uwaka arafunzwe kimwe nabo. Abantu 3 barimo umugore utuma abagabo 2 badacana uwaka ndetse umwe akaba yaratemye mugenzi we amumuziza, bose barafunzwe. Mu mpera z'Ugushyingo uyu mwaka umuseke wabagejeje inkuru y'umugabo witwa Gatoya ukekwaho gutema umugabo witwa Bernard bapfa ko yamwinjiriye urugo. Amakuru yavugaga ko umugore wa Gatoya yari afitanye umubano wihariye n'uwo Bernard, aho bakomeje kucudika anabasanga bari gusangira ikigage, ari nabwo bikekwa ko yamutemye mu mutwe. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Umuseke wamenye amakuru ko RIB yatangiye iperereza ikabifunza uriya mugabo Gatoya ukekwaho gutema Bernard ndetse na Bernard watemwe n'uriya mugore bapfa witwa Liberata. Amakuru avuga ko Gatoya yafunzwe igihe kirenga umwaka azira kurwana, maze Bernard yinjira urugo rwe. Bikanakekwa ko Gatoya yafunzwe umugore we Liberata yagurishije isambu amubwira ko agiye gusana inzu, ariko ntiyabikora ahubwo amafaranga ayasangira na Bernard. Aho Gatoya yafungiwe, Bernard ntiyaretse uwo mugore ngo kuko yari yarakuye abana ba Gatoya mu mirire mibi, kandi umugore yavugaga ko akunda Bernard aho gukunda Gatoya babyaranye abana 6. Umuseke wamenye amakuru ko Gatoya mbere yuko akekwaho gukora icyaha yari yarareze Bernard n'umugore we Liberata, maze RIB ibahamagaje ntibitaba. Gatoya yahawe amakuru ko umugore we Liberata ari gusangira ikigage na Bernard, niko gushyira umuhoro mu gikapu abasangayo atema Bernard mu mutwe. Gusa abaturage nabo mbere yo kujyana Bernard kwa muganga babanje kumukubita bamuziza ko yarashatse kwica umuntu.
Bariya bose uko ari batatu, Gatoya, Bernard na Liberata, bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana. Mu yandi makuru, Fidel Gakire wari muri leta ya Padiri Nahimana mu rukiko yavuze ko yatashye mu Rwanda yavuganye na Generali. Urubanza mu mizi rw'umunyamakuru Fidel Gakire wavuye muri Amerika atashye mu Rwanda agahita afungwa rwatangiye uyu munsi rutarunarangira yarezwe icyaha kimwe. Gakire yahoze ari umuyobozi n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Ishema Newspaper na Ishema TV mbere y'uko ajya kuba muri Amerika. Ageze muri Amerika, Gakire yumvikanye anenga ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse aza kujya mu cyitwa leta ikorera mu buhungiro cyashinzwe na Padiri Thomas Nahimana utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Gakire ari minisitiri w'abakozi n'umurimo. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo humvikanye amakuru ko Gakire afungiye muri gereza nkuru ya Kigali Imageragere ndetse ko urukiko rwamukatiye gufungwa by'agateganyo. Mu gihe benshi baherukaga kumwumva muri Amerika, inkuru y'uko afungiye mu Rwanda yatunguye itangazamakuru. Uyu munsi mu mwambaro w'iroza w'abafungwa, Gakire yabonekaga nk'umuntu utuje yicaye hagati y'izindi mfungwa nyinshi nazo zaje kuburana. Urubanza rwe ni rw'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahise ruheraho. Mu rukiko byavuzwe ko Gakire yavuye mu Rwanda mu mwaka wa 2018 ajya muri Amerika aho yaje kubona icyangombwa cyo gutura bihoraho. Kuri icyo cyangombwa gisubije inzego z'umutekano za Amerika ku kibuga cy'indege yemeye ko asubiye mu Rwanda. Umushinjacyaha yamureze icyaha cy'inyandiko mpimbano avuga ko Gakire ataha mu Rwanda yari afite pasiporo yahawe na Padiri Nahimana bari bahuriye muri ya guverinoma yo mu buhungiro. Umushinjacyaha yavuze ko Gakire yakoresheje iyo nyandiko ndetse bibaza impamvu kompanyi y'indege yemeye kugurisha tike y'indege ku muntu ufite icyangombwa cy'inzira gihimbano, gusa bavuga ko bitari mu nshingano z'ubushinjacyaha gukurikirana ibyo. Umushinjacyaha yamusabiye gufungwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Yiregura Gakire utari ufite umwunganizi yavuze ko yatashye mu Rwanda ngo yitandukanye na politiki yari arimo, ko iyo pasiporo atari icyangombwa yakoreshaga aho ariho hose. Gakire yavuze ko mbere yo kuza mu Rwanda avuganye na Major General Joseph Nzabamwita akamushishikariza gutaha, ko ari nacyo cyatumye atikanga kuba bamusangana urwo rupapuro. General Nzabamwita ni umunyamabanga mukuru w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi n'umutekano ruzwi nka NISS. Gakire yabwiye urukiko ko yatashye mu Rwanda yiteguye kubwira abategetsi ko ibyo yari arimo bivuyemo ndetse iyo pasiporo yari nk'icyangombwa gusa cy'umunyamuryango w'iyo politiki yabagamo. Gakire asabye ko ibyo aregwa biteshwa agaciro agasubizwa muri sosiyete nk'umuntu wahindutse. Uru rubanza rwahise rupfundikirwa, urukiko ruvuga ko ruzatanga umwanzuro warwo tariki 19 z'uku kwezi k'Ukuboza. Mu yandi makuru, RGB yasabye abapasiteri badafite diplome kwegura. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB Dr. Usta Kayitesi yasabye abashumba mu madini n'amatorero badafite byibuze impamyabumenyi y'ikiciro gisoza amashuri yisumbuye kwegura. Ibi yabisabeye mu nama nyunguranabitekerezo yahuje abayobozi bo muri urwego ayobora n'abagize akanama k'amadini n'amatorero mu Rwanda RIC kuri wa 5 z'ukwa 12 uyu mwaka. Dr. Kayitesi yibukije abashumba batarangije amashuri yisumbuye ko bari barahawe imyaka 5 yo kwiga mu mashuri uyu murimo bakora kandi ko yarangiye muri Nzeri uyu mwaka. Uyu muyobozi yateguje aba bashumba ko nibatubahiriza ibyo urwego rubasaba, leta y'u Rwanda izabikuriraho basimburwa n'abafite ubumenyi busabwa muri uyu murimo. RGB mu gushyinga uyu mwaka yagejeje ku nteko ishinga amategeko raporo igaragaza uburyo amadini n'amatorero ayobowe, igaragaza ko nka ADPR yonyine ifite abashumba 75% barangije amashuri abanza gusa. Icyo gihe Dr. Usta Kayitesi yagize ati, twasuzumye ubushobozi bw'abashumba b'itorero ADPR dusanga bagifite urugendo rurerure mu bijyanye n'ivugurura. Kugeza ubu abarenga 75% b'abapasiteri ba ADPR bafite urwego rw'amashuri abanza gusa. RGB iramya ko umushumba utararangije byibuze amashuri yisumbuye nta bushobozi aba afite bwo kuba umwe mu bayobozi b'itorero cyangwa idini. Dukomeje n'aya makuru, u Rwanda n'Ubwongereza byasinyanye amasezerano mashya ajyanye n'abimukira. Guverinoma y'u Rwanda n'Ubwongereza basinyanye amasezerano mashya ajyanye no gukemura ikibazo cy'abimukira yakozwe hasubizwa inenge zagaragajwe n'urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza mu kwezi gushize ubwo rwemezaga ko iyi gahunda itubahirije amategeko. Ni amasezerano yasinywe na Minisitiri w'Umutekano mu Bwongereza James Cleverly hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta. Aya masezerano yari yarasinywe bwa mbere mu mwaka wa 2022, icyo gihe Priti Patel niwe wari Minisitiri w'Umutekano mu Bwongereza mbere yuko ava kuri izo nshingano agasimburwa na Suella Braverman. Yongeye gusinywa kugira ngo asubize ibibazo byagaragajwe n'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwayanenze ko adakurikije amategeko.
rwavuze ko u Rwanda ari igihugu kidatekanye ndetse ko hari impungenge ko abimukira bazoherezwa mu Rwanda bashobora kuzajya basubizwaho baturutse bahunga. Minisitiri w'umutekano w'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko u Rwanda rumaze kugaragaza ko rufite uruhare runini mu bikorwa byo kwita ku buzima bw'abantu ndetse kandi ko rukorana ubunyamwuga mu bikorwa byo kwita ku mpunzi n'abimukira. Yashimye guverinoma y'u Rwanda kuri iyo mikorere, avuga ko ubu bufatanye buzafasha impande zombi mu gukemura ikibazo cy'abimukira ndetse n'ubucuruzi bw'abantu bucyubakiyeho. Yavuze ko Ubwongereza buharanira ko abantu babaho mu mutekano ndetse no mu bwisanzure. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yavuze ko hakozwe andi masezerano kugira ngo hasubizwe ibibazo byagaragajwe n'urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza. Yavuze ko Ubwongereza buzatera inkunga ibi bikorwa ariko abazabikora ari Abanyarwanda. Biruta yasobanuye ko atari umutwaro ku Rwanda kuko hari inyungu kubakira bizagira bene gihugu n'igihugu muri rusange. Yagize ati ntabwo ari ukwakira abimukira gusa cyangwa abasaba ubuhunzi, harimo n'ikijyanye no gutanga uburyo bwatuma babasha kugira icyo bimarira bakabasha kubona imirimo, niba yibona bari mu Rwanda bizaba bifite icyo bimariye ubukungu bwacu. N'Abanyarwanda bazajya batuzwa muri iyo midugudu tuzubaka bifasha kugira ngo babashe kumenyera igihugu. Ntabwo dukwiriye kubibona nk'umuzigo gusa, bashobora kubibonamo n'amahirwe kugira ngo igihugu cyacu kibibonemo inyungu. Kuva uyu mwaka watangira mu Bwongereza hamaze kwinjira abimukira barenga 29,000 mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni mu gihe umwaka ushize abari binjiye mu gihugu bari 45,000. Umwaka iki gihugu cyakiriyemo benshi kurusha izindi nshuro. Minisitiri w'umutekano w'Ubwongereza yavuze ko aya masezerano yasinywe kuko ari ingenzi, atari uko ari ibintu byoroshye cyangwa se bifasha mu kwigwizaho igikundiro. Yagize ati twiyemeje kubikora nubwo ari ibintu bikomeye kandi bifite icyo bisobanuye kinini. Cleverly yavuze ko iki kibazo kiramutse kidakemuwe abagizi ba nabi bazakomeza kubyungukiramo. Ati u Rwanda rwateye intambwe ifatika birugira umufatanyabikorwa mu gukemura iki kibazo mpuzamahanga. Yavuze ko atemeranya n'abanenga u Rwanda ko bavuga ko ari igihugu kidatekanye n'ibindi. Naho ingabo z'u Burundi zamaganye zinihanangiriza M23. Igisirikare cy'u Burundi FDN cyatangaje ko cyamaganye kivuye inyuma amagambo ya Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa wagishinje kwifatanya n'uruhande rwa leta ya Kongo mu mirwano iri kubera muri teritwari ya Masisi. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu kuboza uyu mwaka, Bisimwa yatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'amahoro muri EAC muri Kongo zinjiye muri uru rugamba zirasa ku birindiro bya M23 no ku basivili. Yagize ati mu bitera ihuriro rya leta ya Kinshasa ryadushojeho, ingabo z'u Burundi zibarizwa muri EAC ziyunze n'imitwe y'igisirikare cy'u Burundi FDN iri mu masezerano y'u Burundi na Kongo. Guhera ubu ingabo z'u Burundi zose ziri mu ihuriro rya leta ya Kinshasa riri kurwanya ARC M23. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka nawe yemeje aya makuru agira ati turamenyesha akarere abene gihugu n'Abanyarwanda na EAC ko ingabo z'u Burundi n'Abarundi bari muri EAC RF ko bihurije mu mutwe umwe n'ihuriro rya leta ya Kinshasa ririmo FRDC, FDLR, abacanshuro n'insoresore bagaya ibitero ku birindiro byacu no ku baturage. Igisirikare cy'u Burundi mu butumwa cyatambukije ku rubuga rwa X cyatangaje ko ibyatangajwe na Bisimwa ari ibinyoma kuko abasirikare bacyo bari mu butumwa bwa EAC batigeze batandukira ubutumwa boherejwemo. Cyagize kiti FDN iramagana amagambo y'ibinyoma yatangajwe na Perezida M23 Bertrand Bisimwa avuga ko Abarundi bari muri SRF binjiye mu mirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. FDN yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zibarizwa muri SRF zagumye mu birindiro byazo kandi ngo ni ukuri kwigaragaza. Yongereyeho ko M23 ikomeza kuzishotora bityo ko hari ubwo yazafata ingamba. Iti abasirikare b'u Burundi baracyari munsi y'ubuyobozi bwa SRF. Nko muri ibi birego bya M23 ikomeje kugaragaza imigambi mibi kuri izi ngabo kandi zizafata ingamba zikwiye mu gihe haba ubushotoranyi. Tariki ya 9 Ugushyingo uyu mwaka FDN nabwo yihanangirije M23 isobanura ko abarwanyi bayo batangiriye imodoka zari zigemura ingabo zayo zibarizwa mu butumwa bwa EAC. Icyo gihe yateguje ko izafata ingamba mu gihe iki gikorwa yise urugomo rwasubira. Aya makuru tuyakomereze kuri ingi ivuga ko Perezida Museveni yandikiye Joe Biden batakijya imbizi. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yandikiye ibaruwa mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku cyemezo iki gihugu giherutse gufata cyo gushaka gukura Uganda muri gahunda ya AGOA African Growth and Opportunity Act.
Mu Gushyingo uyu mwaka nibwo Joe Biden yatangaje ko hari gusuzumwa umwanzuro wo gukura Uganda muri gahunda y'ubufatanye mu bucuruzi hagati y'Amerika na Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara AGOA kubera itegeko iherutse gutora rihana ubutinganyi ryihanukiriye. Nyuma y'ukwezi Joe Biden atangaje ibi, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Uganda byatangaje ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yoherereje ibaruwa mugenzi we igaruka kuri iki kibazo. Ni ibaruwa yahawe ambasaderi wa Amerika muri Uganda William Pope nyuma y'ikiganiro yagiranye na Perezida Museveni. Perezida Museveni yavuze ko ibaruwa yohereje ari iyo gusubiza Joe Biden kuko nawe yamwandikiye. Yagize ati Perezida Biden yaranyandikiye ku bijyanye na AGOA, kubw'ibyo namusubije. Iyi baruwa uzayimugezeho. Uku guhererekanya amabaruwa hagati ya Perezida Biden na Museveni kuje nyuma y'igihe ibihugu byombi bitajya imbizi kubera itegeko Uganda iherutse kwemeza rihana ubutinganyi ryihanukiriye. Ubwo Biden yatangazaga icyemezo cyo gukura Uganda muri AGOA, yavuze ko kwemezwa ku itegeko rya Uganda rihana ubutinganyi ni igikorwa gikomeye gihonyora uburenganzira bwa muntu. Nta muntu n'umwe ukuriye kubaho mu bwoba cyangwa ngo akorerwe ivangura n'ihohoterwa, ntabwo ari byo. Yakomeje avuga ko Amerika ishobora gufatira Uganda ibindi bihano birimo kubuza abayobozi bayo gukandagira ku butaka bw'iki gihugu. Iyi gahunda ya AGOA yemejwe na Perezida Bill Clinton mu mwaka wa 2000, iheruka kongererwa igihe ikazarangira mu mwaka wa 2025. Irimo ibihugu 38 birimo n'u Rwanda. Ni gahunda iha amahirwe ibihugu bitandukanye byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yo gukorana ubucuruzi na Amerika. Ibicuruzwa bikorerwa muri ibyo bihugu bifungurirwa amayira nta musoro. Ibyo ni nk'imyenda, ikawa, ibiribwa n'ibindi bikomoka ku buhinzi. Nubwo ibisabwa ngo ibihugu byinjire muri AGOA biteganywa n'itegeko, Amerika isuzuma buri mwaka n'ibihugu birimo bikomeje kubahiriza ibisabwa cyangwa niba hari ibishya byakwinjiramo, bigakorwa ku itegeko rya Perezida wa Amerika ku nama z'intumwa ishinzwe ubucuruzi. Nyuma y'amasaha make Perezida Museveni agiranye ibiganiro na ambasaderi William Pope, Amerika itangaza ko yongereye igihe cy'icyemezo cyo kwima viza bamwe mu bayobozi ba Uganda ishinja guhonyora uburenganzira bwa muntu. Muri aya makuru reka tubabwire ko Moise Katumbi yise abo bahanganye abatalibani b'abanyabwoba. Moise Katumbi uri mu bakandida bahatanira kuyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yise abo bahanganye muri aya matora abahezanguni b'abatalibani barangwa no kubeshya abo bayobora. Yemeza ko akabo kashobotse kuko azatsinda mu matora. Ubusanzwe abatalibani n'abategetsi b'igihugu cya Afghanistan bazwiho kuba ari abanyagitugu bakanagendera ku matwara akaze y'idini ya Islam. Ibihugu byinshi byo mu muryango w'abibumbye byamaganiye imitegekere kuko itubahiriza uburenganzira bwa muntu cyane cyane ubw'abagore n'abakobwa, ndetse bakanagira ibihano bikakaye mu mategeko yabo. Kugeza ubu Katumbi niwe mukandida bigaragara ko afite abamushyigikiye benshi ugereranyije n'abandi bakandida 22 bahanganye muri aya matora yo kuyobora Kongo. Ibigaragara ku bibuga biyamarizaho bose byerekana ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariwe bahanganye mu kugira amushyigikiye benshi. Kuri Moise we amahirwe yarushaho kuzamuka kuko hari n'abandi bakandida bahisemo kumwiyungaho bamwihera amajwi yabo. Abo barimo Matata Ponyo wanabaye minisitiri w'intebe wa Kongo. Ibyo ariko ntibikuraho nanone ko abadashyigikiye Katumbi bamushinja kuba ari umukandida w'u Rwanda. Perezida Tshisekedi nawe ubwe mu bihe bitandukanye yari kwiyamamaza abwira abamushyigikiye ko abo bahanganye ari abakandida b'amahanga. Aheruka kubwira abamushyigikiye ati bariya duhanganye muzababaza umuntu utera inkunga abahungabanya umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Nibemera kumuvuga muzamenye ko koko atari abanyamahanga. Yashakaga ko basubiza ko ari u Rwanda kuko we yemeza ko umutwe M23 ukomeje imirwano uhanganyemo na FARDC uterwa inkunga n'u Rwanda. Mu kumusubiza rero Moise Katumbi abinyujije ku rukuta rwa X yanditse ko abayobora Kongo ari abatalibani b'ababeshyi, anemeza ko akabo kagiye gushoboka. Yagize ati abahezanguni b'abatalibani baratinya, bazi neza ko kwinjira mu butegetsi kwanjye bizashyira iherezo kuri Kadiyosha, ni ukuvuga ubutegetsi bw'igitugu ariko buniganjemo ruswa no kubeshya. Akomeza agira ati barakerewe rero kuko mu mwaka wa 2024 igihugu cya Kongo kizaba ari igihugu cyubashywe kandi gifite agaciro. Urubyiruko rwacu ruzabona akazi kandi rwubahwe. Moise Katumbi atangaje ibi mu gihe ayo matora ateganya gutsinda ategerejwe ku 20 Ukuboza uyu mwaka. Gusa hari n'ababona ko aya matora ashobora kutazaba bitewe n'uko imyiteguro yayo igenda gake ndetse n'intambara mu burasirazuba bw'igihugu hagati ya M23 na FARDC ikaba ikomeje. Tukiri muri Kongo kandi ingabo za Loni ziri muri iki gihugu zatangiye kuzinga utwangushye.
Ingabo za Loni zimaze imyaka irenga 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kuzinga utwangushye. Ni nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi abwiye Loni ko igihe kigeze ngo Kongo ifate umutekano w'igihugu mu maboko yabo. Perezida Tshisekedi yabivuze mu ijambo yagejeje ku bakuru b'ibihugu bitabira inama y'inteko rusange ya Loni i New York hari muri Nzeri mwaka 2023. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yifuza ko ingabo za MONUSCO zaba zatangiye kuva mu gihugu cye guhera mu ntangiriro z'ukuboza uyu mwaka. Yagize ati ubutumwa bwo kugarura amahoro bwashyizwe mu myaka 25 ishize nabwo bwageze ku musaruro wabwo wo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yewe no kurinda abaturage. Umuseke wamenye ko itsinda rimwe ry'abasirikare ba MONUSCO mu ijoro ryakeye bafashe indege bava ku butaka bwa Kongo. Amashusho yashyizwe ku rubuga rwa X agaragaza imodoka z'intambara za MONUSCO zurizwa indege i Butembo na Beni mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bumvikana basakuza bishimiye igenda rya MONUSCO bashinja kubatererana no kubagabiza imitwe y'inyeshyamba. MONUSCO igizwe n'ingabo zisaga 16,000 zimaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO yasanze harimo imitwe yitwaje intwaro mike cyane ariko kuri ubu imaze kurenga 200 nk'uko imibare ya guverinoma ya Kongo iherutse kubigaragaza. Ni mu gihe ingabo ziri mu zikoresha amafaranga menshi kuko ku mwaka zibarirwa arenga miliyari 1 y'amadolari. Manda ya MONUSCO yagombaga kurangirana n'umwaka 2022 ariko akanama k'umutekano ka Loni kayongereye igihe kugeza mu mwaka 2024 nubwo benshi mu banyekongo bakomeje kugaragaza ko batakikeneye. Agataho amakuru avuga ko kuri wa gatanu hari inteko idasanzwe y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi iri buterane yemeza Burundi by'uko MONUSCO ivuye muri Kongo. Mu yandi makuru umurambo wa Colonel Ruhinda wakuruye amakimbirane n'urwikekwe muri FDLR. Nyuma y'urupfu rwa Colonel Ruhinda urwikekwe rwahise rutangira hagati y'umugore we n'ubuyobozi bw'inyeshyamba za FDLR bwanashakaga ko ajya gushyingurwa Ishove, nyamara umugore we yanga ko bamukura ku bitaro avuga ko badashobora kujya kumushyingura mu bicanyi bamwivuganye. Uyu mugore yahise asaba ko umugabo we yashyingurwa mu irimbi ry'Igoma ryitwa Cimetière Chemin du Ciel aho kugira ngo ashyingurwe mu bamuhekuye. Gusa nubwo bimeze gutyo ubuyobozi bwa FDLR bwari bwatangaje ko agomba gushyingurwa mu birindiro bya FDLR Foka byari Ishove. Urupfu rwa Colonel Ruhinda rwatumye muri uyu mutwe acikamo igikuba ndetse n'urwikekwe dore ko bamwe batangiye kuvuga ko umuyobozi wa FDLR General Omega yaba byihishe inyuma. Abashinja General Omega guhitana Colonel Ruhinda bavuga ko yaba yamujijije ko abasirikare benshi bubaha Ruhinda kurusha Omega. Abandi nabo bakavuga ko ngo yaba yarashatse kwihuza n'umutwe wa gisirikare mushya uherutse kuvuka witwa FRD. Gusa kugeza ubu iby'urupfu rwa Ruhinda bikomeje kuba urujijo ari nako rukurura umwuka mubi mu mutwe w'inyeshyamba FDLR ndetse bamwe bakavuga ko ishobora kuba intandaro yo gusenyuka kwawo burundu. Mu yandi makuru reka tubabwire ko umwiryane wafashe indi ntera hagati y'abashyigikiye Moise Katumbi na Felix Tshisekedi. Nyuma y'ibyumweru bibiri abakandida biyamamariza kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwiryane wabaye mwinshi mu bambari ba Moise Katumbi na Felix Tshisekedi basa naho bahanganye muri iyi minsi. Ibi byatangiye kuvugwa ubwo abantu bo muri Katanga, Bandundu, Kindu na Kinshasa bamwe batumvikanaga ndetse abo bose batangiraga kuryana batumvikana n'abantu bo muri UDPS. Muri Katanga amakimbirane akazi hagati y'umuryango w'Abanyakasayi n'abaturage baho ba Kasumbalesa nawe yafashe indi ntera, bamwe bagashinja Tshisekedi kutagira icyo bamarira bityo bakemeza ko hagomba gutorwa Katumbi, abandi nabo ntibabyumve bityo. Kinshasa imodoka irimo abagenda bamamaza y'abashyigikiye umukandida Moise Katumbi yagabweho igitero n'abashyigikiye UDPS ariko kubera ko abapolisi b'ibihugu bya Kongo bahise batabara nta bantu bapfuye cyangwa ngo bakomereke nubwo ibikoresho byangiritse. Ubwo Minisitiri Sama Lukonde yakoreraga urugendo muri Katanga nawe bamuhambirije shishitabona bamuziza ko ari kwamamaza Perezida Tshisekedi. Ibi biri kuba mu gihe hashize iminsi 15 ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye bityo aba bakandida barusha abandi abayoboke bakaba ari busanga n'abambari babo bahanganye. Mu gihugu hose woherejwe indorerezi zigera kuri 275 mu ntara 26 zigomba gukurikirana ibikorwa by'amatora n'imigendekere yayo. Naho muri Tanzania leta yiyemeje gushyinguza bishwe n'imyuzure. Guverinoma ya Tanzania yatangaje ko izishyura ibikenewe byose mu gushyingura abantu 50 bishwe n'imyuzure n'inkangu byatewe n'imvura nyinshi yaguye mu gace ka Katech Kananga mu ntara ya Manyara.
uretse abo 50 bapfuye bishwe n'ibyo biza hari n'abandi bagera kuri 80 bakomeretse. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan uri mu nama ya COP28 i Dubai akaba yihanganishije imiryango y'abagize ibyago ikabura babo, ariko anasaba Minisitiri w'Intebe wa Tanzania Kassim Majaliwa gukurikirana ko abo bakomeretse bavurwa neza, leta ikishyura amafaranga yose akenewe. Perezida Samia Suluhu Hassan kandi yasabye ibiro bya Minisitiri w'Intebe bifasha abantu bose bagize ikibazo cyo kuba inzu zabo zarasenywe n'ibyo biza by'imyuzure n'inkangu bagashakirwaho bacumbika, nk'uko bikubiye mu itangazo rigaragara mu kinyamakuru Jamhuri Media cyo muri Tanzania. Ibyo biza byahitanye abantu bikangiza n'ibikorwa remezo bitandukanye aho mu ntara y'Amanyara byatewe n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 3 Ukuboza uyu mwaka. Agana n'itangazamakuru, umuyobozi w'intara y'Amanyara Queen Sendinga yavuze ko agace kibasiwe cyane n'ibiza ari ahitwa Gendabi mu mujyi wa Katesh. Yavuze ko leta yashyize imbaraga nyinshi mu gushakisha imirambo y'abantu bagwiriwe n'inkangu zikabataba cyane. Yagize ati ikintu nk'iki kibaye gitunguranye, usanga abantu biruka bagana hirya no hino, umwe arakubwira ati umwana wanjye namubuze ntaraboneka. Ubwo rero icyo twabanje gukora ni ukubwira abantu bari aho ikibazo cy'ibiza cyatangiriye babuza ababo kuza bakagera ku bitaro bakareba mu mirambo iri ku bitaro ndetse bakareba no mu barwayi bari mu bitaro. Uretse ibikorwa by'ubutabazi no gushyiraho inkambi z'agateganyo zakira abantu babuze aho baba kubera ko basenyewe n'ibiza, leta yasabye abaturage kwimuka ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, cyane cyane abatuye munsi y'imisozi mu mibandi. Twerekeje muri Cuba aho Juanita Castro, mushiki wa Fidel na Raul Castro, yapfuye. Juanita Castro, umwe mu bashiki ba Fidel na Raul Castro, ariko utarigeze akorana n'ubutegetsi bwabo bombi, yapfuye ku myaka 90 y'amavuko nk'uko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Juanita Castro, umuvandimwe wa Fidel na Raul Castro, utarigeze avuga rumwe n'ubutegetsi bwabo, yavuye muri Cuba ajya kuba hitwa i Miami mu 1964 nyuma yo kutumvikana na basaza be ku buryo igihugu cyari kiyobowe guhera mu 1959. Juanita Castro mu nyandiko yiyandikiye yavuze ko yakoranye n'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA guhera mu 1961 kugeza mu 1964 mbere yuko ahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagendera ku izina ry'irihimbano rya Donna. Ikinyamakuru Le Monde cyatangaje ko ageze aho i Miami, Juanita Castro yatangiye kwamagana ku buryo bweruye kandi ku mugaragaro politiki y'abasaza be bari bayoboye Cuba muri icyo gihe. Aho muri Miami kandi yahafunguye farumasi yakozemo imyaka myinshi kugeza atangiye ikiruhuko cy'izabukuru mu mwaka wa 2006. Ikindi Juanita Castro yatangaje nuko atigeze yakira ikintu cyo kubavukana n'abategetsi b'abakomuniste no kubabarizwa mu muryango w'abanyakiba bahunze igihugu cyabo bakaba batuye muri leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo icyahitanye Juanita Castro kitamenyekanye, harakekwa izabukuru. Umunyamakuru Maria Antonietta Collins wari inshuti ye ya hafi yavuze ko nta makuru menshi azatangwa ndetse nta n'uzasubiza ibibazo byibazwa kuko Juanita atifuzaga ko hari ibyatangazwa ku buzima bwe. Yongeyeho ko kumuherekeza n'ibijyanye nabyo byose bizakorwa bidafunguriwe buri wese kandi asaba abantu kubyakira kuko ariko yabishatse. Ku musozo w'aya makuru reka tubabwire ko Azizi wahoze ari perezida wa Mauritania yakatiwe gufungwa imyaka 5. Kuwa mbere tariki ya 4 Ukuboza uyu mwaka, urukiko mu murwa mukuru wa Mauritania Nouakchott rwakatiye Mohamed Ould Abdelaziz wahoze ari perezida w'iki gihugu igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya ruswa. Azizi yahamijwe kandi n'ibindi byaha birimo ibyiyeza ndonke no gukoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite agakora ibinyuranyije n'amategeko. Uru rukiko rwategetse ko kandi imitungo ye yose yabonye mu buryo bunyanyije n'amategeko ihita ifatirwa. Azizi yayoboye Mauritania imyaka 10 kuko yatorewe kuba perezida w'iki gihugu mu mwaka wa 2009 mu matora yabaye nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Sidi Ould Sheikh Abdallah. Yageshejwe imbere y'urukiko muri Mutarama uyu mwaka ari kumwe n'abandi 10 bareganwa barimo 2 bigeze kuba abaminisitiri b'intebe muri iki gihugu n'abandi bigeze kuba abayobozi ba za minisiteri zitandukanye ku ngoma ye. Bamwe muri bo nabo bahamijwe ibyaha n'uru rukiko rwihariye rubaranisha ibyaha bya ruswa n'iby'ubukungu, nubwo hari abahanaguweho ibyaha barimo 2 babaye abaminisitiri b'intebe na 2 babaye abayobozi ba za minisiteri zitandukanye. Mwakoze cyane kudukurikira. Tubararikiye gukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro bitandukanye byo kuri uru rubuga. Nitwa Janet Kabayizi. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media.
Aujourd'hui, dans les médias. uyu munsi mu itangazamakuru. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.